Saya pelajar, tapi otak saya rasa macam tak berfungsi. Serious way, setiap kali buka buku, otak aku terus blank. Macam loading tak habis-habis. Mula-mula ingat sebab assignment banyak, mesti penat kan. Tapi walaupun tidur cukup, makan cukup, otak masih jam. Lepas tu baru tahu, rupanya EMF. Semua wave dari phone, wifi, laptop tu boleh kacau fokus, hormon sampai kita jadi blur. So aku pun try pakai Uniwave Pendant. And secara jujurnya, aku macam tak percaya. Fokus senang masuk, tidur lagi nyenyak, pagi bangun fresh gila. Kalau korang pun student rasa macam otak korang jam all the time, maybe problem tu bukan korang, tapi environment korang. Kalau korang pun nak try pakai Uniwave Pendant, klik link dekat bio.